Okej, momci, sve dobro ovdje danas. Ja sam to. Ko je bio režiser? Ima šefe nastavili. Ima, već ste stavili na sve. Pogurili smo sve. Bravo, bravo. Bravo. A ja, napisat ćemo dol planu. Momci, ovako, današnji trening počinjemo znači sa posle toga idemo na postavnice 2 na 2, posle toga prelazimo na malo igru taktičku i na čistu igru. Došli smo ponovo ovdje na Kušan na našu Momci, jesmo spremni? Jesmo spremni da počnemo trening? Ajmo, sve ostavljamo iza nas i imamo sat i 20 minuta paklenja. Jel u redu? Ajde, bukliš. Ko najbolji!